Right. Manje asibone ukuthi siwaplotha kanjani-ke ama-graphs. Okokuqala udinga i-equation ethi y is equal to something. Makuyi-straight line izothi y is equal to mx plus c. Makuwolunye uhlobo oluyikhevu nani 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 izothi still y ngoba u-function of x lo is equal to something something something. Hhayi x is equal. No, we always start with y is equal to. Okay. Bese-ke kudweba i-flow chart or i-table ukuthola ama-coordinates. Mina-ke ngizodweba i-table. Sekujimile-ke ama-functions lokhu. Angifaka u--2 la kuphuma u-4 plus 3 anginike u-y o-1. Mangifaka loya 2 lapha 2 times 2 4 plus 3 7 y 7. Mangifaka ama-ordered pairs ami sengiqala ngaleli u-x u-2 nangu-2 ka-x hhayi nayi i-x-axis. Oh qala asidwebeni i-Cartesian plane bese ngike nganitshela. But before ngizowa-plot ama-coordinates ami kufanele ngiqale ngibheke i-domain ne-range kuqala so that ngizokwazi ukuleyibula. I-4x bami baqala ku-2 bagcina ku-2. Angidingi ukudweba igrafu egcina ko-18 20 lapha kanye labo-x bagcina ku-2. Nami uma ngiyenza le thebuli yami angifuni ukufaka iy'namba ezithi 10,000 lapha. Ngiyodinga ipheji elingakanani ukuyofika coordinate elithi 10,000. Uchuza ley'namba ey'la eduze ey'ncane. Okay. O-y bona bagcina ku-7 baqala ku-1 kusho kumele ibe yinde ngapha eku-positive khona i-y axis yeqe ku-7. Hhayi la ngaphansi noma ingagcina ko-. Phela nawe ungabe usuyigcina saku-7 ngempela ithi ukudlula kancane kuzobonakala njengoba igrafu iphelela. Hhayi ukuthi uphelelwe i-space. Nale nomphelela ku-1 usuqhubeka nje. Sidweba-ke imicibisholo la nalaphana nala ezansi nala ukutshengisa ukuthi ihamba ize iyofika kwi-infinity le nto njenge-number line. Inabo-positive ngapha inabo-negative ngapha njenge-number line esayensi e-primary school. I-y axis i-positive ukuya phezulu, i-negative ukuya ezansi. Lapha ahlangana khona i-x axis ne-y axis sithi i-origin. Ama-coordinates akhona u-x u-0 no-y u-0, i-origin. Bese-ke asiplothe-ke ama-points-ke ama-coordinates. Asiqale ngo-2 u-x maye u-2 nangu-2 u-y u-1 nangu-1 la siyehla la sishone kwa-left la abahlangana khona u-2 no-1 like this. Ilona point-ke esiliplothayo coordinate. Nalaphana u-1 ka-x la hlangana no-1 ka-y khona nakhona siplothe elinye ipoint. Kanjalo njalo. Size la x awu-0 khona u-y u-3. Right. La u-x awu-1 khona u-y u-5. La u-x awu-2 khona u-y uqondene no-7. Bese sithatha-ke i-ruler silimisa kanje sikhonektha wonke lama-point sesiqedile. That's all. Nayi indaba kuthiwe siqale la sigcine la. So nathi siqala la sigcina la. Asiyidwebi i-arrow la ngaphandle makungashiwo uma kuthiwe nje for all values. Yabo. From negative infinity kuya ku-positive infinity. Then sidwebe i-arrow laphana nangapha siyidwebe ukuthi isaqhubeka ayipheli. Nale isaqhubeka ayipheli. Azazi masitshele lokhu gcina la.